Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah Rahman and Rahim. Assalamu alaikum zayam johar imam afride aupa nanane video ke ba monga da simple future tense chukum usage di haga ba wayo no time na khlam raze che start ku simple future tense uses. No my dear, who was simple future tense is used to show an action which will happen in future. The simple future tense scenario number first de aupade ke wai che simple future tense da haga action khai kum che pa mustaqbil ke ya paratlun ki ke ba kigi. Simple future tense is used to show that an action which will happen and future. Laka pa de misaluno ke he will go to school. Haga ba school la zi dalta chukum da action go de da ba pa future ki kigi parat lun ki ke ba kigi he will go to school. Ya laka pa de next example ke she will cook. Haga ba pakhle kawi no da ba hum was pa ratlun ki kegi pa mustaqbil che warta munga wayo. No simple future tense che kam scenario number first te pa de ke haga kar show kawi kum che pa mustaqbil ke paratlun ki kegi laka pa de bal misal ke he will not clean the room. He will not clean the room. Haga ba kamra nasafa kawi da hom was yawrat lunki ke ba matlab min da kar na kawi. Ya laka pade bal misal ke will she study. Aya haga ba mutaliga kawi. No the misaluno au the definition na batasula maluma shiwi which simple future tense da ha action show kawi kum bachpa ratlun ki kegi pa future ke ba kigi laka pade misaluno ke taso ukatal. No my dear, who was Daud the future simple future tense scenario number first auchukum scenario number 2 de pahage bande the pohedlo the para razi che definitions au misaluna uguru pa scenario number 2 ke simple future tense is used to describe predication. याद उसाते चे सिंपल फ्यूचर टेंस दादा प्रेडिकेशन द पारा हम इस्तेमालेगी चे मंगवरता पेशन गुयु हम वायु द प्रेडिकेशन द पारा सिंपल फ्यूचर टेंस हम इस्तेमालेगी लका पदे मिसालुनो के they will win the match. They will win the match. उसका दे एग्जाम्पल ला उकतलिशी नो पदे एग्जाम्पल के पिशन गुई शेवेदा चे they will win the match. हागे बा मैच गठी नो the predication द पारा हम सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल की या पदे बल मिसाल के it will rain tomorrow. सबबा बारान वारीगी नो दा हम उस यो के समला प्रेडिकेशन दे पेशन गुईदा नो द दे मिसाल ना वाज़ेह शवा चे सिंपल फ्यूचर टेंस मुंकावली शू चे दा प्रेडिकेशन द पारा ये इस्तेमाल कुया लका पदे बल एग्जाम्पल के आई थिंक ही विल कम एट 8 o'clock उस दा हम प्रेडिकेशन दे नो जा उम्मीद लरम चे तासो बा पदे सिनारियो बांधे हम पुशिवी वही पा सिनारियो नंबर 2 के सिंपल फ्यूचर टेंस दा प्रेडिकेशन शो कवी डिस्क्राइब कवी लका पदे मिसालनो के तासो उकता ओस राजू द देना पा सिनारियो नंबर 3 ला पा सिनारियो नंबर 3 के सिंपल फ्यूचर टेंस पा कंडीशनल सेंटेंस के दा प्रेजेंट या फ्यूचर possibilities show kawi laka in conditional sentence simple future tense is used to talk about possibilities in present or future. haga mumkinat kum chapa mujda ya paratlun ke mumkin ke dishi da ghe da para hum munga simple future tense istemalo pa conditional jumlo ke ya chmung warta if clause hum wayu laka pa de misaluno ke if it rain
کچره باران وو I will not go out نو زه بهر نه ځم. نو اوس دا یو قسم لا پاسیبیلیټي دا فیوچر پاسیبیلیټي دا مین چې کچرته باران اوورېدو کچره باران اوورېدلو نو زبا بیا هغه سوري کچرته باران اوورېدو نو زبا بیا بهر نه وځم. نو دا و دا فیوچر ټینس په کنډیشنل جملو کې استعمال یا لکه په دې بل مثال کې if you invite me I will come کاتا مالا دعوت راکړو نو زبا درشم. دا هم اوس ممکن کېدی شي وایي چې کاتا دعوت راکړو تا مالا وویل زه دې انوایټ کړم نو زبا درشم کني بیا چې انوایټ مې نه کړي نو بیا نشم درتلی. نو دا هم اوس یو فیوچر یا پرزنټ پاسیبلیټیز دا مین کا انوایټ چې کړو خو ور به شي او کا انوایټ نه شو نو پاتې به شي. یا لکه په د بل مثال کې فور ایگزامپل if you study you will pass that is کاتا study وکړه نو پاس به شي. نو دا و مای ډیر و سیناریو نمبر 3 او د سیناریو نمبر 3 نه پس زموږ سره چې کوم سیناریو دی هغه د 4 او په سیناریو نمبر 4 کې simple future tense is used to make a promise. د پرومیس د پاره هم چې کومه دا سمپل فیوچر ټینس استعمالیږي لکه مونږه په دې مثال کې ویلی شو چې he won't tell anyone he will not tell anyone. نو دا اوس یو پرومیس دی کوم چې په سمپل فیوچر ټینس کې ایکسپریس شوی دی. نو مایډیا واز دا و زموږ سره د سمپل فیوچر ټینس سیناریوز. زه امید لرم چې تاسو به د سمپل فیوچر ټینس په سیناریوز په یوزیج باندې پوه شوي وئ. که بیا هم څه کوشچن تپوس وي په کامنټس باکس کې لیکلی شئ. زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. تھینکس.